Элинегер улустаргар халаны тәңге харыга туһулан быталта улус кыттыла хулақан муньягы чурапчыга гыттылар тәрәһеңе улустағы устор бөлөх бытсырытта. Муньягы Саха Республикатын бары утылстыбатын берседателин бастыгы салбыячытын әбәһенәһен таларачу Дмитрий Садовников салаяныытта. Улустар төһө белемнәхтерин местетигер бахарыста. Бу Элинегер улустар докладтарын итти бит. Оны улустар белемнерин әттилер. Оны тәңе бу команда штабное учение түмүктөргөн эметтилер. Оны үлелерин булан бытын ыталлар. Огунан биран хомойогын бу команда штабное учение түмүгүнөн кекке итагастар бааларын терибит чонор эпидем кудук белетебиттер. Оны би илден турамат итагастарын дороталларын ирдиякпир. Күн бүгін улуска қарарды үлөте түміктенен қалан утун ахарыга белемнен үлелері сағаламмыттарын улус эксаллақ бұхыга майгыга инспекцията ихитеннерді. Маны тәңе кәкке ырахаттар баларын әтті. Капитан патрульного катера ден доғанас штат көріқтерін кәтәхәвен әйтім моторка бар. Бүгін мұннаққа тоқстен тұрышсар бағалақпын. Массына тейбет, әті оперативный выезд оңыры бар. Вот служебный массына соқ. Аксаллах быхымай гаваллана бәвет массына бітнан дейба жүні көддіген аннык выезд-тіргінік тасачуд. Быйыл 1997-те 9 сыл кыһыныгар турбуттымны катламмыт. Ол саһагар улахан уу кэлбите диэн белетиллер. Оттон быйылгы халан кайда кааһырын чопчулурга өссөдө эрдэ. Нургияна Осипова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.